Hello mayam ngasisu crime gi anoba wari ma pudnu luxury ngasi mayam da lijagadori ba wari ase Orissa da thokiba thodok amakhakni wari ase yamna angakpa singi manungda amani kayun haiba taragadi haiba thodok asida mi hat nabagi damakta sijnari ba method ase ataba mi singna yamna ngakpa farami aduga mi amma hat nabagi damakta sigumba pambaisu sinaba yaboy haiba se khanarami Hojikti mayam warida mai onsalasi Patnagar Orissa gi Balanagar district ki manung dalaiba Saharamani hairiba Sarasigi Brahmapur area da yum amakhak lairami hairiba yum sigi manung da miyoi manga laika miyoi manga sing dudi kana kanano harbadi ahan bada imung sigi head of the family Ravindra Kumar Sahu aduga mahaki loinabi Sangupta Sahu makoi anigi machanupa ama mamingna Somya Sekhar Sahu aduga machanupi ama aroibada imung sigi khwaidagi ahal oirabi aduga Ravindra Kumar Sahu gi na mama Jamamani Sahu nika haibi imung asi laik resu yamna haiba imung amakhakni Ravindra Kumar Sahu Patnagar gi Jawaharlal Nehru College ta Zoology gi lecture oina thabuk torami aduga mahaki loinabi Sangupta Sahu Abashel gi Joyti Vikas College ta principal oina thabuk torami aduga makhoigi naitom poksaba machanupa Somya Sekhar Sahu Bangalore gi Japanese electronics firm amada engineer oina thabuk torami makhoigi imung se paisa gi award ba amata lairamde aduga chahi ani gi mamangda makhoina anoba yum ama saraga yum sida family member punamak save torami 18 February 2018 da Somya Sekhar Sahu Rima Rani Kobi nupi amaga yamna chauna dhumdam da lohlami matam sida makhoigi imungi miyoi khudingmak nungaiba ngaktani Somya Sekhar Sahu lohlaba matung numit nini subada habadi 20 February 2018 sida reception party masilami hairiba party sida guest mayam amasu laklami ka hairiba reception party ase loiraba matungda makhoigi yum ase ihang hanglami makhoigi lohongba se yaunabagi damakta laklamba guest mayam relatives mayam loinamak hankhirami amaromda Ravindra Kumar Sahu gi machanupi matamsida Kazakhstan da doctor tamlaga lairami adubu maki mayamba lohongba se yaunabagi damakta maki machanupi se sisu Kazakhstan dagi suti lauraga mayumda laklami 22 February 2018 nomitsida Ravindra Kumar Sahu amadi magi machanupi ase mayumdagi Delhi gi damakta laklami magi machanupi se amuk Kazakhstan da hankinabagi damakta flight che Delhi dagi tongba darkar lairami makhoi ani chatkraba matungda hojik yum sida lehori base makhoi marini kana no haragadi Somya Sekhar Sahu magi loinabi Rima Rani Sahu aduga Somya gi mama Sanjukta Sahu aduga magi mabo Jamamani Sahu nika 23 February 2018 numitigi pung ayuki pung tara mung tarakpa swaida Sanjukta Sahu su college ki damakta chatkirami aduga ngak leiraga Rima Rani Sahu su lunch semnabagi damakta kitchen da changla amika nungtingi pung baroga minute nifuga mangarom taba swaida makhogi yum sigi main gate ki thongse thila ami matam sida Somya Sekhar Sahu na gate to hangdokpa matamda Courier King service dagi delivery boy ama hanadagi ngaiduna lairami ka Somya Sekhar Sahu gi mingda lakpa parcel ama delivery boy sina sinarami aduga hariba parcel ase RK Sinha ko banupa amana Raipur dagi tharakpani Raipur makoina leiriba yum sidagi 40 kilometer chaniga kunthra muk lape Somya Sekhar parcel ase pairaga kitchen da laklami aduga amagi nupida hairami Parcel sibu thariba nupase mama sa khangde Raipuda SK Sinha koba mi amata mana khangba leite adubu matam se ma lohongba kuidraganina hariba parcel se magi lohongba gi gift oiramgani khali magi lohongba se attend toba ngamhodaba mina makhoina piningba gift to parcel gi through da pirokpa oiramgani khalami aduga hariba ngasa gi parcel gi box se sida gift hainasu tharamika tanja sida Somya Sekhar gi mabok Jamamani Sahu su ngasagi box gi manungda kai gift
yaurige haina yengnabagi damakta kitchen da laklami masidagi Soumyana magi nupi Rima amadi mabok Jamamani ki mamangda box ado hangdoklami box ado hangdokpa matamda box gi manungda green color gi paper na fazana pack toba box amusu yaurami aduga hairiba box sigi nakanda angauba machugi hendoga lang amusu targa lerami ani suba box e mana hangdokke haina toba matamda box si hangdoktrikanda magna ngasai box gi nakanda angauba machugi langama hendoga taribido madu chingba matamda khanghaudana box ase yamna ahuba makolga loina pokhairami masidagi hairiba kitchen sigi thongnau loinamak ti aga kelami aduga kitchen sigi koi plaster hawa kela ame kela aga makhala tarami aduga makoi ahumsu makoi leiriba jaga dagi ake sokpagi e thoaga ko kitchen sigi floor da taraklami Jamamani Sahu amadi Soumya Shekhar Sahu bomase pokhairapodagi kudakta makoida gyan manglami aduga Rimarani Sahu ding asagi makoina partial gi box hangliba jaga sidagi kitang lap naibina maram moiraga makte gyan khara lerami masidagi makna tapna bedroom gi maikaida chatlami aduga phone lokhatlaga magi manembok sanjukta gu Sahuda call tawnaba phone ado lokhatlami adubu call ado tawdrikan gi mamangda mahaksu gyan manglaga amuk tarame karigumba ama pokhaibagi makolama tarakpaduda makoigi yumnonabagi miyoi ado pakhatnarami aduga makoigi imungi gas cylinder pokhaire haina makoina khalame masidagi laikai yumthangnaba miyoi ada makoigi yumda chensinaraklami makoina chensilakpa matamda yumsigi kitchen se punchai chaiga leibudo urami aduga Soumya Sahu Rima Sahu amadi Jamamani Sahu maina chakibagi yamna sathina soklaga laimaida taraga leibidasu urami adugo kitchen gi manungda cylinder mapop ikai kaidna leibido ubada laikai gi miyoi ado thodok asi matawgarna thoklelo haina makok ngawrami ganja sida miyoi amana hairiba thodok sigi matangda police ta pau perami aduga miyoi amana ambulance korami aduga topa miyoi amana yumsigi miyoi singda call tawraga thodok sigi matangda pau perami ambulance hek lakpaga makoi ahumak Balangir gi district headquarter hospital da pukhalami adubu ahal oirabi saini marfuga manga surabi Jamamani Sahudi hospital yaudrikan gi lambida aroiba sor holami aduga Soumya Shekhar Sahu amadi Rimarani Sahudi mafam sidagi first aid piraba matungda amuk hanna Burlage Bir Surendra Rai Institute of Medical and Research Hospital da refer tawrami hairiba mafam se yorakpada doctor na Soumya Shekhar Sahu su siri haina declare tawrami Rimarani Sahudi amuk hanna Kataki SCB Medical College and Hospital da refer tawrami aduga mafam sida doctor singna maki layengba hawrami makoi ahumgi manungda ani haibadi Soumya Shekhar Sahu amadi Jamamani Sahu thodok sida siribase kaigino haba taragadi makoi ani di ngasagi partial box si sigi manakta leibana maram oiraga box to pokhairapada makoi ani gi hakchang se pura 90% maina chaklami aduga Rimarani Sahu na kitang lap na leibana maram oiraga maki masasina amu subatangi 40% amak maina chaklami ga Rimarani Sahu gi mamai thabak mabuk amadi makut animak maina yamthina chaklami adubu kudong thingai di oiramde magi manungi oiba internal organs punamak fazana mathau tarami numit kharani ki mamangda harauba nungai batana pik thalamba imungdo misi mina yawbudagi haujikti awawatana amuk pik thalami ka imung sigi naitom pok chaba machanupa Soumya Shekhar Sahu amadi imung sigi khwaidagi ahal oirabi Jamamani Sahu taibangpan thadokna chalami thodoksida aduga nauna yumba laklibi nauna mau oiraklibi Rimarani Sahu longlaba matung mit mangani gi manungda lukhrabi haibi mintholase fanglami blast tawbagi pau hektabaga partner police ki team ama thodok thopam da laklami aduga investigation horami makoi su ahan bada thodok asa yumgi cylinder pokhaibani haina khalami adubu makoina kitchen da changba matamda gas cylinder ase tekta kaidana leibase ubada thodok ase matau karamna thoklino haibagi matang sida makoi su confuse oirami
ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯕꯣꯝ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯀꯧꯔꯝꯃꯤ ꯕꯣꯝ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯤꯆꯟ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯦ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯝꯃꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯕꯣꯝꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ एविडेंसकीदमक्ता मखोइना कलेक्ट तौरमे ओडिशा पुलिस थौदोक असे बॉम पोखाइबनी हाइबसिदि खमंगमलमी अदुगा बॉम असे मतौ करमना हाइरिबा युमसिगी किचनदा कमाइना लाकिनो हाइबसिगी मतांगदि मखोइसु ग्यालम मांगलमिका मसिदगी मखोइना युमगी मीसिंग अमदि युमनोनबगी म्यूसिंग असे हंगमतमदसु मखोइसु नॉलेज अमा फावबा लेरमदे थौदोकसिबु हक्थेंगना थेंगनौरिबा मखोइ अहुमसिगी मनुंगदा अनि अमदि लाइकन्नबा ngamdana सीखरे अदुगा मियोय अमना हौजिक हॉस्पिटल एडमिट तौरगा लेरमी को अदुमा हाइरिबा रिमा रानी हॉस्पिटल एडमिट तौरगा लेरिबा नुपीसे मासु वा लांगांगबा अम फोंगमलमद्री मसिदगी पुलिसना अहानबे इन्वेस्टिगेशन से हौरबा मतुंगदा हाइबा थौदोकसिगी मतंगदा खंगनबगी दमक्ता रिमा रानी की कंडीशन से फगलपा ngairaga लेरमी थौदोक असे थोखरबा मतुंग हप्ता अमरोम लेरगा रिमागी हक्चांगी फिबम से खरा फगलकलमी अदुगा मा असे वा खर खर ngang मसिदगी ओडिशा पुलिसना मार्च की तांग अहुम 2018 दा रिमागी स्टेटमेंट लौरमी मसिदगी पुलिस की टीम पुलिस ओडिशा पुलिसना हाइबा थौदोक असे रायपुरदगी एसके सिन्हा को बनुपा मना स्काई किंग कोरियर की थ्रू द थारकपा पार्शियल की बॉक्स अमा ब्लास्ट तौदगी थोखिबने हाबसे खंगमंगमलमी मसिदगी ओडिशा पुलिस मखाताना इन्वेस्टिगेशन यामना थुना हौरमी का पार्शियल मनुंग यावरपा बॉक्स अमा पोखाइरपदगी थौदोक असे थोकी हाबसे मीडिया अमदि न्यूज़पेपर की थ्रू द मफम खुदिमक्ता संदोकलमी का हाइरिबा पाव असिबु थेंगनबा ताबा मिपुम खुदिमक अनक अमा फावरमी कइगिना हबा तारगदि कोरेगी थ्रू द गिफ्ट अमा थारगा कनागुम अमा हाटपा याय कनागुम अमा हाटपा हाबसे ममांग थक्ता अमुक फावदा ताखिद्रिबा अमसुंग थोखिद्रिबा थौदोक अमा खकनेबा मसिना मखोय पुनमक अनक अमा फावरमी मीडियाना थौदोक असिगी मतांगदा मियामदा मरिक चुंबा पाव फोंगलगा खंगहलमी अदुबो पाव अमदि लाना फोंगलमी मदुदि पार्शियल असिबु थारलिबा मी असे मीडियाना आरके शर्मा हाइना फोंगलमी अदुबो असेंबा पार्शियल असिबु थारलिबा नुपा असिगी मिंगदे एसके सिन्हा कवे मसे पुलिसना मीडियादा पाव पीबदा सोइबदगिनिका अदुबो मखोइना पाव से लाना फोंखिबसिना पुलिसना लाना मिंग हाइखिबसिना तुंगदा कोना इन्वेस्टिगेशन तो मतमदा यामना चाउना कानबा अमा लाक्लमे सोमदना पुलिसना मखाताना इन्वेस्टिगेशन तो मतमदा पार्शियल असे 15 February 2018 दा बुक तौबनी हाबसे खंगमंगमलमी अदुगा हारिबा पार्शियल असिगी अपुनबा अरुमबसी किलो 2 ग्राम चामा ओइरमी अदुगा पुलिसना हारिबा पार्शियल असिबु थारकलिबा एसके सिन्हागी मागी लाइफम अमदि मिंगसे चेक तो मतमदि अनिमक फेक ओइरमी का मसिदगी ओडिशा पुलिस की टीम अमा रायपुरदा स्काई किंग कोरियर ऑफिस ता चलमी मखोइना मफम सिदा आशा अमगा लोइना चलमी कइना बा तारगदि मफम सि औरगा हाइरिबा ऑफिस सिदा मखोइना इंस्टॉल तोबा सीसीटीवी कैमरा से सिगी सिदा येंगलगा पार्शियल सिबु थारलिबा मियोय से कनानो हाइबसे खंगमंगम लगनी हाइबसिनि अदुबु मफम दु यौबदा मखोइना खलिसिगा ताइवनबा अमा ओइरमी मरमदि ऑफिस सिदा सीसीटीवी कैमरा अमता इंस्टॉल तोरमदे नुमित खरानी की मतुंगदा अमु केसिगी अनोब क्लू म फंगलमी मदुदि पाटनगरदगी किलोमीटर 130 मुक चलगा लेबा ओडिशा की कलाहांदी डिस्ट्रिक्ट की मफम अमदा मफम अमगी प्राइवेट कंप्यूटर अमदगी हाइरिबा पार्शियल सिगी आईडी से अनिरक ट्रैक तौबसे साइबर सेल टीम न खंगमंगमलमी मसिदगी लोकेशन ट्रैक तौरगा मफम दे यो मतमददी स्काई किंग कोरियर की एम्प्लॉई अमना हाइरिबा पार्शियल सिगी आईडी से ट्रैक तौबनी हाइबसे खंगमंगमलमी तालक्सिदा पुलिसना थौदोक्सिगी मतांगदा मियोय कया अमदा हंगलमी अदुगा अनौब क्लू अमसु फंगलमी मदुदि थाखरागी ममांगदा मसक खंगदब नुपा अमना सोम्या शेखर साउदा कॉल तौरगा की हलकलमिका रिमा अमदि सोम्या मखोय अनिसे लोहोंगदबा चाही अमरोम वालिकांदा हाना एंगेजमेंट तौरमी एंगेजमेंट तौरबा मतुंगदा मबानी यामना तोइना फोन दा वरी सानेका मबानी लोहंगदबा था निपान मोक वाट इकान तंजासिद मौसागुम फोन द वरी सारगा
लेरिकान तंजासिदा मसक खंगदबा अननोन नंबर अमा सोमियागी फोन द लाकलमी मसिदगी सोमियाना रिमागी कॉल से होल्ड तौरगा फोन दो पाखलमी फोन दो पाखत मतमदा मसक खंगदबा नुपा अमना रिमागा लोहोंगदनबा हायरलमी अदुगा रिमागा लोहोंग तारगदी मदुगी मखा तारकपा consequence mayamda habo oiroi haina mangonda ki halamika somiana hariba thodok sigi matangda call sigi matangda rimada bau tamlami adubo rimadi kaigumba amata khangde haina hairaklammi ka amasidagi amuk hanna nupa se somiada call toroklamde madagi mabani tapna tapna call gi matangda kaukre aduga mabani lohonglammi masidagi police na हाइरिबा नंबर से ट्रैक तौरगा नुपास की मनाक योरकलमी नुपास की मनाक योरकुमतमदे नुपासिना सोमिया से वन नुपासिना रिमा से वन साइडेड लव हतारे रिमा से माने याम नुंगसिजबा अदुबो रिमा नदे हाइबा नुपास से मसा खंगदबा मा लोहोंग की तौरे पाउ ताबदा लोहोंग मसे तौदनबा मागना सोमिया दे कॉल तौरगा की हलकपनि हाइबा से पुलिस न खंगमंगम लम्मी मसिदगी पुलिस न नुपा से स्टेशन दा पुरकलमी अदुगा वहंग पहंग तौरमी अदुबु नुपा असिना सोमियादा माना थ्रेटनिंग कॉल तौकी हाबसिमदि मसाने याजरमी अदुगा कोरियर दा पार्सल थाबगी मतंग सिमदि मा कैगुंबा अमत खंगदे हाइना हंजन हंजन पुलिस ता हाइरमी मसिदगी पुलिस ना माना हाइरबा वासे चुमेरा लालेरा खंगदोकनबगी दमकता लाई डिटेक्शन टेस्ट हो तौरमी अदुबु लाइबक थीरिदि नुपा से लाई डिटेक्शन टेस्ट है पास तौरमी पुलिस न मागी मथक्ता एविडेंस अमा फावबा लेतबना मरम ओरगा महाक्सु थादोखिबा तारमे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिदा माई पालक्तबदगी हाइबा थौदोक असे कंट्रैक्ट किलिंग ला हाइबा फावबा मखोइना खलमी कैगिनो हाइबा तारगदी बॉम्ब अमा सेम सारबा मतुंगदा पार्सल थरकपा हाइबसे प्रोफेशनल क्रिमिनल अमना तवदबा थबकनि मासे इचम चंबा मी अमना तौबंगम थबक नति हाइनो पुलिस ना खलमी मसदगी पुलिस ना हाइरबे एंगल सिदा अमु इन्वेस्टिगेट तौबा हरमी अदुबो कैगुंबा कानबा अमत फंगलमदे थौदोक असे थोखरबा मतुंग था अमा चुपना पुलिस ना तोंगान तोंगान बा शहर मरीदा थीबा हुंबगी थबक चथरमी अदुगा मियोय चामरोम हेना क्वेश्चन तौरमी मियोय सिंगदगी मरक्ता सोमियागी कलीग फ्रेंड अकेबागी रिलेटिव्स अदुगा लेकागी मियोय सिंग मरोयना स्काई किंग कोरियर की एम्प्लॉई अमदी डिलीवरी बॉय सु यावरमीको अदुबो कैगुंबा अमत फंगलमदे मसिगी मथक्ता सोमिया अमदी रिमागी महोगी फोन लैपटॉप न चिंबा स्कैन तौरमी एनी क्लू फंगद्रा हाइना मसिदसु करिकुम क्लू अमा फावबा पुलिस ना फंगमंगमलमदे हौजिकसु रिमा रानी साहू हॉस्पिटल दुम नैरमी का तो मागी फिल्म से खरतसु फनबनी हाइदना प्लास्टिक सर्जरी फावबा तौरमी अदुगा इमुंगी मीसिंगना मागी मपुरोबसे ngसागी बॉम्ब ब्लास्ट की थौदोकसिदा लेकिद्रे हाबसे खंगहलमदे अदुबु को इंसिडेंस ओबताई को रिमा रानी ना मागी रूम सिदा थाइनगी खबर मयाम से सुम येंग मतमदा ngasiदगी निमित 15 निगी ममांगदा मागी मपुरोबा सोमिया शेखर साहू लेकिद्रे हाबसे खंगमंगमलमे मसे खंगलकपदा माग असे लुखराबी ओइरे खंगलमे का लुखराबी ओइरे हाइबसे खंगलकपदा मागी पांगल थौना पुनमक मांगलमी अदुगा अंगाउबी अमगुम हॉस्पिटल सिगी मनुंगदा कपलमी मागी मतौसे उबदा इमुंगी मियोइसिंग असिसु यामना कपलमी अदुगा रिमा रानीना मागी इमुंग मनुंगदा मपुरेबा लेखिदबगी पाव मंगोंदा लोछलगा थमबगी दमकता यामना सावरमी अदुबु मागी इमुंगी मीनदे मागी ट्रीटमेंट सिदा खरातसु थुना रिकवरी तौरनबी दमकता अवाबा पावसे मंगोंदा खंगहनखिदबनी रिमा रानीना मपुरेबसे लेत्रे खंगपदगी माक असे अंगाउबी अमगुम थमोय सोकना हॉस्पिटल असेगी मनुंगदा कनागुंबा अमतना थेंबा ngamdaba makai yamna penna kapcharame mahangna kappagi matau ase ubada imungi mioi amana video lauraga social media ge platform da thagaklame video ase hack thagalakpaga social media da viral oirami aduga numidang wairam gi matam yorakpada hairiba ngasagi viral oirba video ase gi matang da local news media sing da pau phonaklami aduga police na mathau masak khangna tawdabadagi thawdok ase hojik phawba solve toba ngamdabani haina blame tawrami hairiba pau ase Orissa ki chief minister Nabin Patnaik ki
nakongdasu yoroklami aduga mahakna police ki investigation khutau asida yamna saurami aduga nakan amaromda media nasu yamna kanna haiba thodok asigi matangda sarkar da pressure pirami masidagi chief minister na haiba case ase local police tagi thodok ase thokhraba matung tha amagi matungda habati March ke tang kunga humdoi 2018 da local police tagi state CID crime branch ta transfer torame case ase crime branch ta hek transfer torakpaga crime branch na su CID crime branch na su yamna thuna investigation horami makoina amuk hanna thodok asigi matang da wahang pohang toba torami adubu karigumba kana ama pho phanglamte makoida su ka masidagi crime branch ki team mama Raipur ki Sky King Courier Service ki office ta laklami aduga manak nakpada laiba CCTV footage saniyang khaimo ka khonggatlama matungda Sky King Courier Service ki employees sing da haiba footage sida courier sida partial tharkiba nupa ase yawbra hane ngalami masida su employees sing aduna khandok pangamlamde sumaina tawdana crime branch makhata na investigation ase satharami 4th April 2018 da Balangir gi Superintendent of Police da masa khangdaba nupa mana English na iba letter ama tharaklami ko haiba letter sigi muruiba point kharadi partial asibu thariba nupa asigi maming SK Sinha kawi RK Sharma te harami aduga thodok ase nungsibada minamba paisa amadi family dispute ki dawang thokhiwani haina haraklami masidagi police na haiba angle sida amu investigate tawrami adubu kaigumba clue ama hawba kaigumba kanaba ama hawa phanglamdeba masidagi police na haiba letter sigi digital copy ama Bhubaneswar da laiba crime branch ki chief Bothra da su haiba letter se tharami ko mayam masina wari sigi ahanba part ohensi ko kaigin haba targa de wari se yamna sangi angtida pulop haiba se haba haiba se mayam su boring soine chugani ko masi damangta ai part ani thok sarge mayam ngasi ki di matang sida part 1 si losin jarage yam thuna part 2 su mayam gi damak chesam nawas na pudna laksage mayam na ai se lasibu support tobo khobiginu mayam thank you everyone